Kaseng Voice of the People Party mentagasngi ka khat pratrik banai no pra arjar saung kalayo banwan saha kasnong jawai kata hayong musyang ban Pynithuh yaki kyrtong kijongka na baro ar kundaingut kata na East JHADC Hills District but na West JHADC Hills District. Hakani ka jingalang layawan lut ki kyrtong MDC kibansay kun yaka election nakamenta ka JHADC Hills Autonomous District Council yaka jing Pynithuh yaki kyrtong MDC ka VPP la Pynithuh daw Dr. Kara H. Chen ubalong Vice President Jongaseng Badru Hagju Upor ubalong kumu Chairman Jonga State Election Committee. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. For the next group, one more, sir. One more. Thank you, sir. Pemerintah ini dari ini English forward ke mana bagi kami agak jangan ke pariki begini soalnya.